Oh, gede banget. Oh, aduh, gede banget. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, mau berangkat mancing, kita mampir dulu nih di warungnya Yudi Lumut. Ngopi dulu ah. Loh, pada belanja lumut. Nah, datang lagi, mau belanja lumut lagi beda nih. Ya tetap ya demi keamanan, demi keselamatan, helm tetap dipakai. Ya, tadi kita di sono teman-teman. Kita geser ke sini, tuh, geser dikit, strike teman-teman, us, uh, strike, alhamdulillah, ya, jatuhnya bagus ke sawah, 4 jari teman-teman, tet jatuh, bagus jatuh ke sawah. Tuh, 4 jari. Sawahnya nggak ada airnya lagi, bagus. Wah, nyepret, jempol. Nyepret. Nyepret kotor gua. Guanya kotor. Jadi dia kumpulan saya dikejar bah sama dia teman-teman. Oh, gede tuh. Alhamdulillah. Ayo makan lagi. Ayo makan. Strike lagi teman-teman. Alhamdulillah. Up. Jangan bocel. Iya lu, alhamdulillah. Seterek teman-teman. Mancing. Udah 4 hari baru dapat ya teman-teman. Oh. Buset, gede banget itu mah. Ini hari kelima berarti baru dapat ya. Aduh, gede bener no. Mantap. Hari kelima baru dapat teman-teman. Turun juga kurangnya dia no. Turun. Alhamdulillah. Jadi kalau saya begitu teman-teman, kalau saya mancing, tetangga kita ada yang dapat, kita videoin. Kita upload ke YouTube juga supaya apa? Sama-sama berbagi bahagia, teman-teman. Kita kalau ngangkat ikan gede kan artinya bahagia. Ya sama. Sahabat kita juga ngangkat ikan kan bahagia, kita videoin gitu. Namanya berbagi kebahagiaan. Baru diomongin lumut, Bang. Ya, alhamdulillah 3 jari. 3 jari ke ikan. Tuh teman-teman, alhamdulillah gede tuh. Diseret joran saya teman-teman. Waduh, ikan kecil kayak gini nyeret joran. Aduh, nyeret joran tuh kaget. Bagus ketangkap jorannya. Dimakan no katan batnya no. Bunyi. Lu makan apa sih? Aduh, kayak gini nyeret joran, kotor. Jadi di sini ikan makannya siang, teman-teman. Gede nih Bang nih, gede nih. Aduh. Wah, loh mau nyeret joran mulu dah. Oh, gede banget. Aduh, gede banget, alhamdulillah. Mancing kalau begini mah, aduh, semangat. Masuk orang lagi. Bakal buk bunyinya nih. Jembatan. Senasib lo. Gua tulungin kan dari pertenggelam. Tahan, Neng, tahan. Gede nih. Sabar. Kena lo, alhamdulillah. Gede kali masih teman-teman. Ngeliatin kita dapat mulu, woi. Halo. Mancing 4 hari baru dapat tadi. Aduh,
Tuh, ketemu bentakan aja udah bisa gembolan maling, teman-teman. Tahu sendiri maling kalau ngegembol, seada-adanya. Aduh. Alhamdulillah. Gurih bener begini nih. Aduh. Pas 4 jari, teman-teman. Tuh, pas banget 4 jari. Gede-gede. Masukin korang lagi. Ayo, lo kelebuk aja nih. Kejuar. Wah. Banyak teman lo, Neng. Gitu dong, yang rajin. Mamang seneng kalau begitu. Besok-besok Mamang panen lagi. Cuma lu mentar kan Mamang goreng. Neng, makan, Neng. Jadi siang, ayo makan siang. Alhamdulillah, kena teman-teman. Aduh. Wah, ini ada sangkutan, lumayan nih. Banyak sangkutannya, Bang, dia, Bang. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kena sangkutan. Kena sangkutan aman, teman-teman tuh. Makan babon mocel, rupanya nggak ada sangkutan, masih 1 di sini nih. Alhamdulillah. Strike lagi, teman-teman. Lumayan. Alhamdulillah. Kayak gini kayak rezeki tuh. 3 jari. Sini, Neng. Astagfirullahaladzim, betok, Bang, kayak gini, Bang. Betok apa kayak begini? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, betok. Kirain mau jar babon, betok apa kayak begini? Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Ya Allah. Strike. Alhamdulillah. Teman-teman. Kasar. Kasar benar di sini. Setrek lagi, teman-teman. Alhamdulillah. Kasar, euy. Aduh. Semangat mancing kalau begini, teman-teman. Kena, teman-teman. Us. Baplang, kena 2,